Аял ямат. Біз бүгін шықтық, міне шушы походқа, конный переходқа, Ногайский конный переходқа. Вот Терекли мектептен бәрі ноғай ауыллармен. Бірінші кетеді Қарасу, Құмли, Сарысу, Ямантен, Кезлер, Баба юрт, Геметөбе, Тата юрт, Сулак ауылға тиеміз. Сонан соң Мақашқалға дейін барақпыз, Алла берген болса. Біздің ноғай халықтың атын көтермей ерерді. Біздің ноғай халықтың атларын пародосын бастан етпе тұрғызба халқымызды. Бисмилlah. Мы сегодня вот ногайцы с Ногайского района села Терекли мектеп выезжаем в конный поход. Ногайский конный поход. Терекли мектеп, Махачкала духовный центр. Вот, по пути будем заезжать по всем селам, где будут нас встречать, угощать. Будем пропагандировать здоровый образ жизни, спорт, конную тематику. Всех благ. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Да, кеділер, яқшы yolға барыңыз, аман барып сау келіңіз. Біздің столицияға, біздің Ноғай районынан, Ноғай халықтан салам. Аман барып сау қайтыңыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Айтасыз ба? Айт. Неден балаларым, інілерім, амбар сау қайтыңыз, жолыңыз әрі болсын. Yolda sizde bizim Noğaylar, tavuklar, yuvuklarımız, konaklarımız әрі teşekkür etsin. Yetip Allah versin aman. Главное, bizim aldığın burunlu tradisiyonu unutpay, sizin Ali Esiyat'ın zaten begaru. Begaru. Sağ olunuz, malatsi, ambarı sağ etiniz. Kim aytatan var mı? Hadi ayt bura. Ne aytayım gider. Şöyle kaydı yürüseniz de ama yürünüz. Şöyle bizim Noğay zatımızı götürgeniz sağ olunuz. Bari adamlar yaşıyor. Aman var aman katınız. Pratik. Nurdin, aytasan yursan bu yoqqa. Vallahi ne diyeyim acayip. Sen arıp duramsın da kur. Telefonunu alıp ket o. Ассаламу алейкум, дорогие друзья, всех приветствую. У нас сегодня стартанул конный переход в Махачкалу. Общая дистанция 250-300 километров, 5 дней пути, плюс-минус 4-5 дней. Алейкум салам, рахматуллах.